Riu tugicokereria no aikigua uria thi irathie na twina ndagitari Kabata na ningi Betty Mwaura na ijui no mukigwo na inyue kuria mwikoragwo tondu u niguo ukiura ndagithie na mbere ndagitari Dan anjira ati ndikamutunye giti kia dean wa finance thini wa Kimuri University ndagitari ndigutunya atiriri ndagitari ungithoma ni ukuona ati koguo ni kuonania NSC government bonds mafegi maroni ma mafegi megukua no horo ni mebange tondu tariu niona ndiroria Kalibra wallet ikaumira ri nyambe ngore na ndurabatara wabici yao nyambe ngore tu Libra tunini nyambe huruke uguo riu mbeca icio ndatwaraga NSC riu ndiciitwarite Kalibra wallet tujambe ihuruke yo no knowledge economy ati ni wamenya uria thi irathi ni wamenya uria thi irathi na ni wamenya kuria kurathio na mbere kwenda gukwira twina munyaka umwe Africa tondu ni unexploited ni kuga twina resources nyingi muno ni maundu maingi muno matari marekwo Africa in fact reke ngumakie research content ya Africa ni 2% ya global research 2% na ili 2% ni kuga atiriri maundu maria matari meke research guku Africa ni maingi muno ni kero na muthungu arauma na kuria arauma agoka aka discover black leopard tutuirio haha tondu wira witu Africa ni kwaria atana gukora ikipia ngana kwanga badea tuona ngari njiru handu hatumenye no turugira tene mutation no kumira video na gutwarira National Geographic tuthondeke bia etukirie twarira tu deliver value tu capture value wira itu guku ni kumaka tuona ngari riu andu acio ni mamenyete ithuĩ gũkũ rĩ ni unexploited matũraga kũ riu njiraga imwana atiriri Africa ku make it ni raithi muno ni undu wa exploitation iyo ni undu wa exploitation iyo tariu ungithii uthondeke blog njega ka blog kega kana ka Facebook page kega gatare ga gucambagia gatare ga gucambagia ndu wambiririe kuoya mbica cia miti ukiandikaga botanical name ukuona andu a Africa mambiriria guikiria miti makiandikaga botanical name cia miti iyo ukinina mwaka uyu uti mundu kario horo wa miti thino utari hau kwanja ndiri tumwire uguo utari hau iyo tugakirie na mutikaie idea yako very passionate about it ati kwambiria tu urenda kuga ati linear ti maundu manene thino problem ni maundu manini muno ta macio rona ma M-Pesa na Uber macio nimo magiaga ati ni tegithi tumaundu na kuria turi ni kuonana andu ara marenda kumenya mitiria ya Africa ni ingi muno maritwa mayo no gutire mundu uri weka uguo andu marua meciragia guthondeka ndege na ngari ni nyona murehete ndege ati ni innovation ni bethe guthondeka ndege na innovation ngari utakikiriete ni very iri kwa create na deliver na no ugukapcha atia kiu nikio kiuria koguo njogu uri urathondeka nduthire wala ikipio fati kumwira ate angikoni ona mundu akwenderie na thi na mbere tondu ni agi capture value no angikoni wina ugi wa guthondeka ndege ri nduthondeke drone wathondeka ka drone koguo ndege guthondeka ndege ti innovation iyo ni yari innovation thondeka drone wathondeka drone ri gerio ria gutwarira maituguo dawa ku gicagi tariu bururi wa Rwanda mara distribute dawa na drones na reke ngumakie uhoro wa dawa icio he professor turaga Rwanda njiraga atiriri Kenya bururi wa Kenya wathie seminar yo moni uguo ri maugire no mende mundu uri urutite wira ucio second Kenya makirwo mundu uri urutite wira ucio akiri professor wanyua haha Great Lakes University akiro nyamu icio ciothe utu implement ire turamwera tu second Kenyan knowledge mwinayo idea mwinacio mutienda gucietumira ni mutindaga guku mukiina thina uriku mutitumire hakiri cia andu atiriri he ni nguthomaga hari mwene etagwo Richard Branson Virgin Atlantic na Grand Cardone kaundu na gucia na CK nguna kuria Rwanda Grand Cardone agacokaniriria andu makiria ma 45,000
tatwire karugano kau tondu niguo ndumamenye uria thi irathie na mbere. In fact ri ngwenda twarie horo ucio wa Grant Cardone mwalimu ndagitari akiari ndi ndeciria horo wa brand Kenya na nie ndiramahura no kurigwo ndirarigwo atiriri. How have we what's the tumafilete atia? Nothing. Acio me guku thi mwana ici ciragura kamera na ki ona tiga kamera ici nene cia inoroi thimu ri why can't you help us brand Kenya? Oguo mwalimu arauga wacamania na kanogo karia ngithi na ikuru ndigakoraga faraga kireirigo uguo ri you know that's a very nice video, it will trend the whole wide world. Uge this monkey is found in a place called Naivasha na tumenye how to give stories ya ndoito hau naho ni tuguaga muno. In fact ndauria atiri mwalimu kiaria when is National Geographic not a Kenyan program? Because actually Ogero National Geographic wega ri most of those videos are in Africa. I mean most of those idomoka gushigira Africa. Moka na makamera makamaiga mititu magathie makamagira nigetha riu moke matwire riu ni ma discover. What are we doing about it adwaito? Na reke umuthe nie ndi kwaria cia thirikari ni makaruta wira wao Teketori horo wa individual aruta Grant Cardone. As an individual niki ureka guteithia bururi waku. How are you branding your country? Mwalimu ni ali horo wa miti ni ndari horo wa nyamu. Who else will tell us about the hills and the mountains na iria riria ritherukagia matubi? Who will tell us those stories? Even me mo Kenya ndathi ndaikara US ri ndiwe kaundu kara karokiria na ikuru last week. I would be very glad to pay to know. Let's talk about Grant Cardone. Grant Cardone last year, this year, organized event in Miami. He flew 35,000 human beings to Miami from all over the world. Magiuka. Marehireki. I don't think there's anyone who paid less than I think 250,000 Kenya shillings. You know, ni ore list gitekiria ukumuonera oro kurugo ate kura kwa America ni kura kwa America. In fact yamitwarite arena to ndingiganire building so rari oro Miami ka ita Miami anyway ni ndamirorire atiriri ndonire atiriri ta imagine andu 35,000 magiuka Kenya Airways full, Ethiopia Airways ndege ciothe ila land JKIA iguka ci full itiguo matuthondekera tourism, isn't it? Ndagitari ni wenderera urehe andu 35,000 makugera JKIA meukomako tigo uguo mauka makiguraga perfume na ndera icio ciendagio kuu koguo mundu wothe hingurite gatuka JKIA ni agia kanyamu muthenya ucio itiguo makiringa thi uguo taxi maguta mathie manyuo Total koguo Total na Shell na aria angi othe ni mona kanyamu githitiguo matwaro mikawa ri makome beddings koguo mundu uria urendia beddings na mundu uria urendia irio cia mukawa ucio ni ona kanyamu, isn't it? Yes. Marikia gugithoma kiria maragithomithio ni andu a biashara na maundu mani mo twagirirwo ni gwika na we look forward to hosting such events na mugoka twaci host kuria magukoma ni mariha, isn't it? Makirikia rimera ni mathi Masai Mara aria angi mathi Mombasa. So we have improved the tourism of this country and niguo ngoragia andu aria you who have made it uratuteithia ati because tutingikirorera tuo thirikari ikirute maundu maya mothe no nayo thirikari ndirituri niki we have something we can give, ask us na to nginya tuingire matoro-ini mau maingiragwo naku nigetha to give information. That's not the route we want to go. Give us an opportunity, we know a lot, not to share this information, isn't it? Yes. Atiriri kaundu kamwe utanarigana njui conference ile iraga Dubai he gitonga kimwe kira ku invest guku gikiuga nyumba iria ndagwaka onaga 40% cia mihuko ya arume koguo na niagethete partners ya mwaku machaina na kuria kungi koguo erekeire gwaka conference, the biggest conference, the biggest toilet building in the world. Atwiraga Burj Khalifa will be very small. Yes. Compared. Arari ake guku no frustrations ciake guciria guthie ku miaka bururi wa Rwanda. O imagine riu andu tacio riu ku Grant Cardone no akoro ena mweke wa gutwara ta andu 35 Rwanda. Urore opportunities hiture ni atirire mundu witu niri andu mamaritikira kuhinguka
toguo turuga ati riu uguo agweta guongere professor mwe wetagwo Isaac Karanja wa urban planning nio marabangire Kigali neka win award etagwo ngociria green economy award ya UN ni atia mundu itu mukihuthika na thirikari na wetikire kuhinguka gwika mieke gutigara ati mieke teo irekika maburi maria mangi ni irekika andu itu ni makorokire muno ndiritu na makiaga endia ona ni akugite uguo mundu eciragio hake iyo ni problem ira twi nayo na tukiaga creativity twendaga gwika tariu ri tawiyurie ni kiandu mena mbeca nyumba ile kande nyumba mbeca ciagie ni gukorwo guku gwikiruta wira cirago ni kuheaga urugari cia kiurugari wake mbeca ciagirire ni gukorwo ikirutithio wira it is a medium of exchange tinya mucia kuigagwo nyumba anyita andu maeka kambeni nake riu iyo niyo challenge ria nira muno twenda bururi uyu ithu turoraga o siasa na no igwa riu andu mareciria horo wa libra ithu turio kielewe kera tanga imagine utela andu itu haho nyita riu nie hitukagira akirinyaga ngamaka irio do you know thiri kweta irio guku ni kura ciuraga ona turugaga mbembe kuma hindi ya harvesting nginya kuria 30% ni kurira ciuraga post harvest na no ura kwagire ni gukorwo gugikika ndiritu ni kaundu kanini muno nyanya iria irathie market yagire ni gukorwo ni iria tangiingira factory icio ciagire guthie market turia mathuro meyo ni mumwagire gukorwo mukiria value ya creatiro no akuire no nginya okerere nyanya uguo ati irio-ini nyanya-ini uguo ungigikira itagwo atia gaciko eno no twendie nginya githeri tupake githeri twendie globally ikiri product problem witu ni atiriri ona githeri no twendie rukuri eni ona githeri tutiwe ni ndu ungira andu madefine githeri ya utake mundu ungi define githeri tondu matio mixed ya mboco na mbembere ikoragwo ri connect extent iriko mukimo ni ndui hau ni twambiririe ni kwambiriria gutire kindu ndiritu mutangiendia bata wanyu ni create deliver capture value beja woe nyita murangi woe hala mwisho-ini tugicokerere mukunjira atiriri nona andu ande na guku guti mundu tari gathimo-ini tugwika atia gutigirira ati no ndonge itari na capital no ndonge itekuriha goodwill no ndonge itari no ndu munene ngithithina smart way ndio turario rwa smart city ta kuria Kimathi kana Silicon Valley ri ithondekwo no ndigatuike ati yongereria mbeca ndonire former prime minister agicharge governor wa Kiambu akiuga ati tondu estate ino iroka haria ni irokire haria uruiro ati totatu ni okari ati broti ni iraongereria kiru agithekirwo kiru ni ati uroi hi mecira maitu mari ukate ati gwako kiganda kana mecira kana incubation center ti broti iragia maguta iragia goro no ni meciria maria maikorwo magituhe utonga tuguikiria tugicokereria tukorwo tugitiriha